Talatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pirdi, tapnusan kanto nga agbabawi. Tampok dito'y programa tayo. Kas Talatibyan! Naggapgapwam, imang. Di takaruba. Apay aya? Nagluto ka pa'y kumamat Pimanaw ka, katawan ti makan. Si ka kumamatan ati nagluto, tana sa apa ka nagawid. Nabambanuga ka nagtrabaho. Siga, anyat inaramid mo. Napan ka lang mat nakikaruba. Hoy, saan ka ngagsao iti kasta? Tano mapanak man makikarkaruba, adda maganganab ko. Anya ko mati maganab mo dita, nga uray lag kikinuto kayo dita igid. Di kay lamabain akit kitaan, dagit aglalabas at tao. Nay, no sa anak a makikaruba, maamuak nga raod, anak itaray gaya man, di balasita nga anak ni Pari Mariaw. Anya? Di mo amo dayta. Ken, daytoy pay ti baro a pagchichismisan da. Jay anak ni Oscar a kagawad di ti barangay Tayaw, nagbalinen a bakla. Ket, dagita ti ipanpanakal mo kanyak? Dagita chismis? Daytoy pay. Ay, saanan? Ang kakit dinaglutaw. Dagita lang ti paglaingam. Inayadam mat ati mangan imang. Slak agap apura. Adda nga ron papanakinton malam. Ijay manan ayan dagiti kukumarem? Agkikinuto kayo manan ijay igit ti kalsada. Adalaan kayak may akalutputan. Ne, kasla kayo payagayam investigador itan. Nalalaing kayo ngam reporter. Kat, si Kangay, kontrabida ka mo. Imbis ko mga aglaba ka. Ay na, dinakman ikulong diti balay. Makaumamot Wino saan, agmula-mula ka di talikod itinatnateng. Tapno saan nga isupay agatangan. Ayan na tayo tangad ti manok, tayo sumanti si daog. Tulang dayta. Kabaalak. Inayadom tani. Ay sus, natukul na ti postisok na kay. Kunak kang kagat. Ay sus, natukul na talagan. Pagkatamon Ayan na nga rudan kayo pagpagkat ko. Ay na, ay una yan. Apay ngay. Awan matan ni Imang. Ay, wan nga rod Sapay ko na nang adda ibaka na abaro at chismis. Ay, aldawan. Naglaban saman? Mabit lang Tama panak man ijabalayda. Ingka kitaan? Wan. Awan mat siguro nila kay na. Awan. Tanapan nagtrabahon dayjay. Masapsapa amapan makiraraap. Saan ngamin akayat nila kay na? Nga addamang bisita ken ni Imang ijabalayda. Taapay ka no? Kagura nga rod nila kay na. Jakman amo no apay. Ay, Maray. Apay nga aputam day tangiwat mo. Awan nga rod ngipon ko. Apay. Hinan ano ti pustisaw. Natukul. Pinagkatakpay laong sa ako imbilang. Aya. Ay, unay mo daytan. Sa anak pay laong makarwar ita Tama ba inak nga awan ngipon ko. Nay. Ay, kas ka mo lagayam bakit no awan ngipon mo. Ikaw man dito nga aramid mo. Katawaan na kayo mo. Ay, kasano mo ngamin. Ay na, makapakatawa ta itsuram. Ay, uy, amom. Urayan na kan ni Badeng, ijay Teresena na. Amom matan da dya abakla. Mahilig mat amakichismes. Ibagam. Amayak ta ijay Teresena na. Apaman ama magaan di impagkat ko apustiso. O sige nga, Rod. Lagsang sangit ka maut. Awanan na kayo. Talagang awanan. Awanan jay. Di pustisok Intaray di aso ti karoba. Anya? Nga to kung baba pustisok, awanan. Di nasayaat. Anya nasayaat. Kasano ako yun na makapangan nga ita.
Tapno saan kan arumwar a makikaruba. Basta, agpapustiso ak manon. Adda kwartam. Portram apay, imutan na kitan. Hindi nararin nak nagado ka rin. Di mo matinungtong para pulos. Sapay nanginat ti agpapustisaw. Gastusam! Na, apay abumugkaw ka. Hindi mo lang gastusam kitam! Wanan. Kagparukod inton biga. Nasaya at mataagi na ni misis mo ang mapan makikakaaroba at tila iwarwaras na asaan apod no. Makalawas da kanu amalpas di ipaparamid na apustiso na. Ay, saan mo latakuman nga inikan iti kwarta? Masyanak mat ngamin manang. Ay na, adun ti kaaroba a pinirjan na. Kanayon kumat abagbagan. Tinak mat dengdenggan. Nagmayat man dito'y balay, nukas taasaan kaunay ang makasao bakal. Nagsakit mo't day tingiwat ko nagsauak. Kararamid nga minday tapos tisaw. Mabai na karumar. Limtag mo't day tingiwat ko. Isuasaan kan arumrumwar, dito'y kalangan balay. Aglinays, aglaba, kan agluto ka. Agtal na ka man dita. O, kita am dito'y balay. Naglinays no saan ka arumrumwar. Mainawan, kan saan akot kutunan dagiti pinggan. Kasta kumaakanayon ka. Saanan ang maamuan ni Imang dagiti istoryaan ta? Ay katuan Mabain ka no pay la arumwar. Huh? Kunak man no nagpapustison? Kasla saan ka no mat ama ifit je pustiso ana itadkan kwa na. Aya? Wan. Kunak nga rod, amangan no pustiso tila kay dayjay. Amangan no nagsinukat da. Ha? Wano, pustiso tibakat. Wan nga rod Ay, Namin ano kanumat nga insubli na itinagaramid iti pustiso, tamasukatan ko ma. Angam, ipilit mo't jay nagaramid, aday jay kanu jay kukwa na. Sakit nasurukan ang makalawas asaan nga imimay dito'y tirsinak. Win nga rod saanan nga updated ka dagiti kabaruan at chismis. Makarwar kan, Imang? Wan amanang. Mayatan ti isam ko. Mayatan, day tapos tiso. Wan manang. Nay, agin init mo't iti kunak. Yung apay nga akas la agarbes. Sige manang Mapanak pa'y dita tersena. Una. Ni Imang tag-shower. Nagpigsa ti pa nag-shower tingiwat na. Ay na! Nasaya at man taimay ka, Imang. Ay na, nabayag nga inururay na kakat. Kahit mayatan tapos tiso. Mayatan Ay na. Adaya agtagtad dito'y tersenak? Wan nga raw. Apay akas lada nag-shower. Kataan nga iti nagsasaritaan nyo hindi kalabas. Agistorya kayon Ay, shower talaga, bakla. Ay na, ay. Paggapgapuan na nga ta. Ay, mabit man lang. Marimang, agsao ka man. Tapay. Oh, sige. Agsao ka bay. Apay ayang amin. Ay na, bakla. Iso talaga ti paggapgapuan ti shower. Ha? Ay, wan nga rod. Ay na, Marimang. Shower ka talaga. Nagpigsa. Dahito yung iwat ko? Katuan. Nay, apay nga yung agpaisaw. Panagkunak, dahi tapos tisom ti makagapo. Tasaan kamot nga shower, ide? Anya nga yung tinaskan nga ramidak. Ay, ingkapasukatan dahi tapos tisom. Amangan nung ipon ti pating dahi taing kabilda dita. Anya? Ay, may mayat sa nungipon ti kaldeng. Wano, nuang. Ay, tapno saan nga ag-shower. Anya?
Ay. Medyo umadayo ka no agsarita ta. Tapno sa anak mabasa. Day tati solusyon day ti problema ti pustisok? Katuna. Anya ko mga iti sa balay. Ay, pasukatan ta na. Pangalaan ta nga iti kwartata. Huston day ta. Umadayo ka laangad no makisarita ka. Tapno saan amabasa ti rupa ti kasaritam. Ay, unay mo ton. Tirasun laang mat anas kan amaadan ka iti pustiso. Katapno makapangan ka. Kasano day tuyan ngay? Saan kan nga ag problema bakit? Di akon makapagchismis ah. Day ta ti kon kunak kang kagat. Amom no anya ti solusyon day ta. Anya ngay lakay. Saan kan arumrumwar dito'y balay? Day ta ti solusyon day ta a problema. Naglaka bakit? Ay nasaya at mat no saan arumrumwar di tabalay yun ni bakit mo. Mabain takasanaw. Ag-shower mat no agsaw. Nadlaw ko mat day di na minsan na nagsabat kami. Mabasa ti rupa di kasarsarita na. Apay nga rod nga agkatawa ka ngay. Naragsaka ka manang, tasaanan arumrumwar. Maasikasunan dagiti anak may kanjay balay may. Awanen ati problema no kasta. Awanan manang. Kat, kasanungay no agsarita kayo, di mabasa ka? Saan na problema day tamanang? Adamat fish shield. Anya? Ay na, bakla. Saan ka nun nga umay makikaaruba ni Imang? Ha? Apay ngay? Mabainan tag-shower kat nga rod. Ay, kasta ka di? Wen, mabalin tayo lata nga agchismis. Ha? Kasano ngay? Adamot cellphone. Kat? Mga ramid ka no iti group chat tayo. Ijay tayon nga agsasarita. Ay, kat mayat day ta Kastamot ti kunak. Nasaya at day ta na panunot ni Imang. Ay wen iso nga urayan talaangan ti text na. At da ka no baro nga istoryahan na kay. Sige man. Ay unay kan bakit? Jak makaturog. Naglawag day ta cellphone mo. Talaang mo't ang makapag-cellphone na. Tanagaduti na si Kasok diti unag ti balay. Nangalaam day ta a cellphone. Impatarimaan ko anjay na perdi a cellphone mo. Kat, asino nga iti kachat mo? Dagiti mo't gagayem ko Ay unay kan bakit? Rabiin. Agin inanada mo't. Agpapada kami anawaya iti kasto nga oras. Dayto iti pa nag-group chat me. Adamat group chat yaw? Adda alakay. Nagragsak gayam ti adda group chat na. Oy, adagayam na si Kugan ang maestra di ta eskwelaan. Nakadamagam! Ijay group chat tayo. Apay, di mo pa inlukat? Sa anak pa'y ngamin anag-load. Iso nga umayak ag-load dito iti resenam. Tapno makapag-chat tayo. Ay Ay, narigat no awan internet. Talaga Ay, asino jay kunam si Kugan ang maestra? Ay, basta, ada ijay ti picture nga inside ni Imang. Uy! Kompleto Talaga kumpleto ti detalhin ni Imang. Ay na! Bilibak talagan ka ni Mari Imang. Naglaing! Delikado ni bakit mo? Apay manang? Idarong ka no dya maestra nga inchismis na. Anya? Ay na, kunak man no nagtalnan ta nagpapustiso, ay ngam saan pa'y matlagayam. Kimmarkaro mat. Ay na! Mangibabain talagan ni bakat ko, manang. Talaga amang ibabain Bagbaga amot ngamin Kasanon no idarumdan? Ay kat, kastala ti biyag Tay kunada nga rudan, di ka mang perde, tapno di ka maperde. No idarumdan ni bakit mo, ay kat sungbatan na
Ay, nalagay! May balod ako. Anya nga min tinararamid mo aya. Pinerde ka no ti reputasyon niya, maestra. Ay, itad mon kanyak dayta cellphone. Oray pa no itad ko itakan ka. Indarom nakmatan. Tapno saanen, amanayunan pa'y dagiti mangidaromken ka. Jagmat mo nga dagayam kaso ti mang perde iti reputasyon ti maysa tao. Di ka lang amin agtal nakit. Idi natukol jay pustisom, kayat nasawan asumardeng kan nga agchismes. Pinigkatamtupay lang amin. Balunan nagtulat ta nga rodan ay di pagbaludan lakay. Sangwam ta inarabid mo bakit? Sapay lakuma tapag nakmam daytan. Agbalbaliw kan. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pirdi, tapno saan kanto nga agbabawi. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mo direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.